Perezida Vladimir Putin yongeye gushimangira ubushobozi bw'igisirikare cye ku kibuga cy'imirwano cya Ukraine, aho Uburusiya bwasenye ububiko bw'amavuta atwara indege z'intambara za Ukraine. Ni byinshi cyane raza kumva kuri iyi nkuru. Ni mu gihe kandi General Ramazan Kadyrov yatangaje ko ibanga ryo kurangiza iyi ntambara kayishyiraho akadomo ari ufite ijambo ry'ibanga. Ati data nyakubahwa Perezida Vladimir Putin, mfasha ibyo utekereza byose ubikore, ntugirire impuhwe ntanye umugambanyi w'abaturage ba Ukraine Volodymyr Zelensky. Ni nako kandi mu murwa mukuru Kiev wa Ukraine harayemo urusaku rudasanzwe rw'ibiturika gusa. Nshuti zacu z'akadasohoka ikaze mwese kuri izi page zikomeye ku mutekano, politiki na diplomasi mu rwego mpuzamahanga ku butaka bwa Ukraine ku kibuga cy'imirwano. Twinjiye ku munsi wa 243 w'imirwano ifite amayeri ahambaye y'abakomando bahanganye ku rugamba. Minisiteri y'ingabo y'Uburusiya yatangaje ko ingabo zabwo zasenye ububiko bw'amavuta yifashishwa mu gutwara indege z'intambara bwari bubitsemo amavuta angana na toni 100,000. Ibi byabereye mu gace ka Smila mu mujyi wa Cherkasy uri rwagati muri Ukraine. Mu bikorwa ingabo z'Uburusiya zirimo ibyo gusenya ibikorwa remezo bya Ukraine byifashishwa n'igisirikare ndetse n'ingufu z'amashanyarazi. Uburusiya kandi bwatangaje ko hari intwaro nyinshi za Ukraine bwabashije gushwanyaguza muri Cherkasy mu rwego rwo gusubiza inyuma ibitero by'ingabo za Ukraine bigamije kwisubiza uduce bambuwe n'Uburusiya mu mezi atambutse y'urugamba. Ukraine ntacyo iratangaza kuri ayo makuru yo gusenya intwaro n'ahabikwa amavuta atwara indege z'intambara. Icyakora cyo indwanya nkuru y'abanyacecenia General Ramazan Kadyrov we yatangaje ko uru rugamba rworoshye cyane. Ati nyakubahwa Perezida Vladimir Vladimirovich Putin, uri umuntu mwiza, turabizi iyi ntambara nta ngufu ifite, ikibura ngo tubone intsinzi mu biganza byacu nuko uhagarika gukomeza kugirira imwe umugambanyi igikoresho cyabo mu burengerazuba bw'isi Volodymyr Zelensky, ahubwo ukatureka tugakoresha ingufu zose zishoboka dufite. Ibi bintu byahise bizamura icyoba mu butegetsi bwa Ukraine ndetse no mu muryango wo gutabarana mu bya gisirikare NATO ko Perezida Vladimir Putin nk'inshuti ikomeye ya General Ramazan Kadyrov naramuka akurikije ibyo asabwa biraza kuba bibi cyane ku butaka bwa Ukraine. Gusa abasesenguzi bo bavumbuye ko ibyo afande Ramazan Kadyrov yavuze hari uwabimutumye kugira ngo Perezida Vladimir Putin nakoresha ingufu ze zose afite bitazatungurana mu bo bahanganye ku rugamba. Ariko kandi nubwo Kiev mu murwa mukuru wa Ukraine ejo ku manywa y'ihangu hatabayemo imirwano ikarishye, ibyabaye iri joro rikeye byatumye abantu batinya General Hermagedon cyangwa se General Sergei Slovikin uyoboye ibikorwa by'igisirikare cy'Uburusiya ku butaka bw'iki gihugu cya Ukraine. Ikinyamakuru gikomeye Russia Gazeta cy'Moscow mu Burusiya cyavuze ko Kiev nk'umurwa mukuru ikomeje gutonikwa, aho ibabara cyane ahari ibirinjo byose bya gisirikare byagabweho ibitero by'indege bikomeye iri joro. Bikavugwa ko abacancuro barwanira Perezida Volodymyr Zelensky ngo adafatwa n'igisirikare cye kigatsindwa. Uyu mujyi iri joro wabayemo ibitero bikomeye birimo dutendo duhambaye, dore ko abakomando b'igisirikare cy'Uburusiya bongeye kwataka banyuze ku butaka nyuma y'uko ibitero byo mu kirere byiyongereye ugereranyije n'uko Perezida Vladimir Putin yari yategetse ko indege ziyongera mu kirere cy'iki gihugu cya Ukraine. Twinje mu kinyamakuru Belarus Partizan ukarambura page yacyo ya mbere banditse ko Perezida Vladimir Putin yategetse Minisitiri w'Ingabo w'Uburusiya General Sergei Shoigu ko yohereza indege zikabakaba mwijana ku kongerera ingufu batayo y'Uburusiya irwanira mu kirere iri mu bice bibiri mu rwagati mu rwa mukuru Kiev ndetse na Kherson mu majyepfo y'iki gihugu. Bikavuga ko bibaye nyuma y'uko Perezida Vladimir Putin amaze guhabwa raporo n'abatasi be bihariye bari ku kibuga cy'imirwano cya Ukraine ko NATO yinjije nayo indege zikaze z'intambara za Mikoyan MiG-31. Bikavuga ko nyinshi muri zo zije gusaidira igisirikare cya Perezida Volodymyr Zelensky gikomeje kurushwa mu misozi miremire y'amashyamba y'inzitane rwagati mu rwa mukuru Kiev ndetse no mu nkengero za Kherson utararenga gato umugezi wa Dnipro. Muri izo ndege z'intambara z'igisirikare cy'Uburusiya zikaba ziraza kwitabazwa mu kurokora abakomando kandi ba Perezida Vladimir Putin bagotewe muri Kiev rwagati hafi ya Presidence ya Ukraine. Bikavuga ko umubare munini wabo ari abanyacecenia bari bafite umugambi wo kujya gushaka uwo ari we wese ufite n'ahahuriye n'ubutegetsi bwa Ukraine, kuko baba bakomeje kugambanira abanya-Ukraine bumvira amategeko mu burengerazuba bw'isi. Ubusesenguzi bukavuga ko aba bose bashobora kuba baraza kwicwa mu gihe bataraza gutabarwa. Ariko kandi ku rundi ruhande bitangazamakuru bikomeye nka Russia Gazeta bikavuga ko uyu munsi izi ndege zihawe itegeko rikomeye ryo kurokora abangaba kandi zita
cyane abarokora zikagira icyo zikora mu gusiba ubushobozi bwose bw'igisirikare cy'umuryango wo gutabarana mu gisirikare NATO cyinjije indege nazo nyinshi zo mu bwoko bwa Mikoyan MiG 31 ni byinshi cyane bikomeye. Mwiriwe inshuti zanjye, ntabwo ari ngombwa ko nari gufata icyemezo gikomeye nk'iki ngiki, niyo mpamvu nabatumiye mwese murabizi nabagijeho icyemezo cyanjye cyuko tugomba gukuba inshuro 27 ubushobozi dufite ku butaka bwa Ukraine. Uru rugamba tugomba kurutsinda uko byagenda kose. Nta yindi mpamvu y'inama nuko twibanda ku gufata ibyemezo byongera abasirikare barwanira ku butaka, mu kirere no mu mazi mu rwego rwa nyuma rushoboka. Ntabwo dukeneye kubona abarusiya dutegereza intsinzi mu gihe kingana gutyo. Ndashaka ko tuvana iki kibazo mu nzira. Ndabasaba ngo munshyigikire dufate umwanzuro ukomeye wa nyuma ku buryo ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi, izo nkozi z'ibibi zisobanukirwa bwa nyuma n'ubushobozi dufite. Kandi ntabwo nzi neza ko bashobora guhagarika ubushobozi dufite. Turakora iby'ingenzi kandi twapanze nk'uko twabyemeranyije mu nama yaguye y'umutekano w'igihugu cyacu iheruka. Twafashe imyanzuro ikomeye. Iyo myanzuro niyo nshyigikira ngo tuyishyire mu bikorwa, byanze bikunze intsinzi tuyibone. Nzi neza ko Carson ibiringiro bishya turi gushyirayo biduha intsinzi na rwagati muri Kiev tukabona intsinzi y'ukuri. Indege zacu nshyashya twohereje ku mirwano, mwese raporo z'imigendekere y'urugamba zibageraho. Murabona ko turi kwitwara neza cyane. Ndavuga ngo muze dushyire imbaraga mu guha ingufu ubushobozi abari ku kibuga cy'imirwano ku mirongo y'imbere y'urugamba. Mu misozi miremire ikikije Kiev hari byinshi biri gukorwa, ntabwo tubishyira mu itangazamakuru, ariko icy'ingenzi nuko uwo duhanganye ku rugamba asobanukiwe n'ibyo turi kumukorera. Ibyo byose mu burinzi bukomeye kandi tugomba kubungabunga kugira ngo tugere ku cy'ingenzi twapanze kandi twatekerejeho neza. Abarusiya dukeneye intsinzi ikomeye kandi intsinzi ifite uko ihagaze neza. Ndababwira ngo igikoresho cy'Abanyamerika, amagambo kiri gutangaza mu bwishongozi bwo kuba nta biturika biri mu matwi ye ndetse amaso yari kureba neza. Icyo mvuga muracyumva. Dukeneye kumwambika isura yo gusobanukirwa n'igisirikare cy'Uburusiya uko gikora. Nzi neza ko mushyigikira muri iki cyemezo tugiye gufata kandi kigatangira kubahirizwa vuba bidatinze. Ibitekerezo bya NATO bigamije kutwataka kandi bagakora ibishoboka byose ngo barinde mu ubukungu bw'Uburusiya. Ibyo ni ibintu ntatekereza ukuntu bazabishyira mu bikorwa. Turaho turebera. Imyanzuro twafashe yasobanutse neza, tugomba kwishyira mu bikorwa byanze bikunze. Umuyobozi w'igisirikare cyacu ku butaka bwa Ukraine, General Sergei Slovekin, twamuhaye iby'ingenzi agomba kubahiriza kandi no gushyira mu bikorwa mu gihe twagennye. Ibyo turabyumvikanaho neza. Rero mureke dutange ishusho y'ukuri kandi dutange n'amabwiriza ya nyuma atanga intsinzi ku Burusiya.